So guys, mwen pral montre nou ki sa mwen pral use. Mwen pral use mask black sa, black mask ke mwen na fe mjodya. Mwen pral use chakou sa. Mwen la figi e mwen pral use sa lem fini pou mwen kamete na figi. So mwen sote nou enjoy video a. Mwen use ti mwen ki sa pou mwen kala rese figi. No, I mean see if again. So yes, guys, this is my video. Okay, so yeah. So guys, I'm going to use même parce que je pas like bagay pour mon plan. So c'est avec même pas qu'on passe dans figure. Qu'on a eu figure avant. Figure sont voilà, c'est là. Petit temps pour minute. So ya, mwen fini fel. Kounya sa mwen gen pou mwen fel. Kounya sa mwen gen pou mwen fel like mwen gen pou mwen tom nan li sèche et puis pou mwen retire nan figem. So mwen bali konbe minute pou li sèche. Apre lem fini, mwen veni back. So yes. Yes, mwen bali konbe minute pou li sèche et puis mwen veni back yo. So yeah. So guys, ki sa mwen pata konya mwen pal retire nan figem. Kaya sa kon sa. Don't worry, I'm gonna replace him with glue. Is that for sure? Already not sure honest. Come here. No. Kakak desa. Nanti mau. Dia sumbak. Hey, you're really cute. Where's your mom? Ma fait un vidéo. Ma fait un vidéo. She was a real. Oh, ça a été bien volé. But so yeah, I'm gonna use this and this. Pour me laver figure, kounya la so yes. Kounya la porte kade. Yeah, on va mettre un petit casse là. Kounya guys, mwen pral lave figi. So mwen wè se kamera.
She's sleeping. Listen. Mommy said for sure with three of us. Is this one? Mommy said for sure three of us. Okay guys, kanyang pala sa Happy Game, so yeah. So yes, yeah, that's all. Okay, you have something for maybe for the 19. So yeah, so so yeah, that's all.